Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam mangken bisa bangki dalam keadaan sehat insyaallah. Termuka hajat-hajat kul panjenengan bekempang dening Allah Subhanahu wa taala. Hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Para nasihah wal afiyah lancang umur fi taatillah, tambah rezeki sehalal sebarakah. Amin Allahumma. Di dalam pembahasan tentang takwa Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikah keterangan berdasarkan kitab Ihya. Al-imanu uryanun wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya'u wa thamratuhu al-ilmu. Al-imanu iman gulik sambian nih. Uryanun dalam hakikatnya iman itu tidaklah berpakaian. Yani telanjang, tandi pakaian. Abengkang iman gulik sambian. Wa libasuhu, dan pakaiannya adalah at-taqwa, takut dah ke Gusti Allah. Bada orang iman keng tak takut ke Gusti Allah, ibarat tu masa angin, iya mana? Orang mau tak kelampian gampang kena penyakit. Orang mau tak kelampian gampang sakit. Maka iman supaya sehat kelampi. Apa kelampina? Takut dah ke Gusti Allah. Lamun la kelampi ni ke ibarat takut ke Gusti Allah ni ke ibarat kelampi. Al-Habib Abdullah bin Ala wal-Haddad adabu libasuhumut taqwa. Baju daripada mereka orang yang soleh adalah at-taqwa. Kelampi binang kana takut ke Gusti Allah. Takut ke Gusti Allah kebe kelampi. Kira-kira kulit sampean saya tak kelampi ni bila? Sering ada kelampian, mohon keluar bungko. Ke masjid kelampian, ke pasar kelampian, sabar kelampian. King mas, walaupun kelampian bagus tapi iman atau bengkang, walaupun ke masjid, ya moleng itu sandal. Apa sebab? Iman atau bengkang? Walaupun secara zahir berpakaian. Nih pejabat makin congok. Berdasi. Dasi, jas puluhan juta. Sampean jangan meleh, nyewan tak kira gelar. Nyewan dasi netok je. Nyewan jas. Tapi karena jas saya bagus, iman atau bengkang, ya tetap ngemplang. Karena kelampina wa tak takut ada ke Gusti Allah. Mereka nak al-imanu uryanun wa libasuhu at-taqwa. Iman nikah dalam hakikat atau bengkang. Kelampina iman takut ada ke Gusti Allah. Tak usah macam-macam. Tak usah sibuk potongan apa kelampinan. Tak usah nyai aki. Dia mau nyai aki kelampin iman sobung. Patakok ke Gusti Allah. Selamat iman. Kedua, wazinatuhu al-haya'u. Dan perhiasan daripada iman adalah sifat malu. Hiasan iman yang kipeneka rasa malu, todus. Loreng ni kemulan di sifat todus, ngecok todus, atau karan todus, amabuk todus. Bahkan todus neka adalah bagian daripada sifat-sifat para nabi dan para atosan-otosna Gusti Allah.
Fakullama kana al-qalbu hayyan kana al-haya'u atam. Ketika hati seseorang daripada manusia, hatinya adalah hati yang hidup, aten odi, dipastikan aten orang penika sempurna to dosa. Mula aten odi mesti ada sifat todus. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu arda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal adra'i fi hidriha. Riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan, paling pemalu-malunya manusia, paling todus manusia. Bahkan todusnya Kanjeng Nabi asyadda hayaan minal adra'i, daripada lebih todus tenempeng praben mun etontoni. Minal adra'i fi hidriha, lebih todus tenempeng praben mun etontoni. Daro praben mun etontoni. Ngakan nih gini. Baca de congok orang. Ngakan. Nih gini. Mau ngomong senyum kade, saya nyaman ping, alhamdulillah, no, dah, pakai narapi, rang omong, tonton nih orang, bodoh Prabu nih congok orang, tak tahu sih congok, esen demi, waduh makan, kepel, pas pergem yang tan. Jangan saya nyongo hari bene colok ria mulen ria mumpung durung ria, jangan saya nyongo, jangan saya ngabin hari si bekal ada bunyian kegogolan ria. Ben ada riwayat Kanjeng Nabi ini kemun mandi bengkang sobung wa, sobung riwayat Kanjeng Nabi ini mandi bengkang masih bitibian. Kanjeng Nabi ini mau naseram ngakui pasatan, can bahasa matu coba padusan sarong khusus mandi. Apa dari mahokoma? Karena Kanjeng Nabi neka tak pernah mandi bengkang, maka sebagian ulama debu benar termasuk darurat. Karena Kanjeng Nabi maloh mau nepanteng bi Gusti Allah kebadana bengkang, tak seneng panteng Gusti Allah, pandang Gusti Allah kebadaan abengkang sallallahu alaihi wasallam. Maka hiasan daripada iman ini ketodus, semakin guli sampean ini semakin kuat todus, semakin berarti semakin hiasannya semakin bagus. Hiasan ini kan cangkep enteng, orang bine banyak perhiasan, beda tenganteng, ya, beda kalong, beda gelem, semakin seneng ke orang laki ngabes orang bine pakai tenganting ini keseneng nambah syahwat. Mereka khusus bumbu mau napolong bisa laki angkui, mungkin kan terbalik nyelabet yang kui, abubu yang kui, nyanda orang sakit yang kui, dapat bungkona edu caleh kente gelengan karet lagi na petat. Padahal orang bini nikah akalongan emas, asentaran emas, agelengan emas, aneka nambahin syahwat ke orang laki. Orang bini tak sentaran, daerah mana kira-kira? Peluntus, tak seneng. Iman ada hiasan, peluntus. Maka hiasan daripada iman, engki peneka todus. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebu, al-haya'u khairun kulluh. Todus neka bagus esena kapi. Tak norok jam iya kakek todus engkau. Bener todus ya tak kenceng. Mon todus neka pak bagus terpuji. Atokar todus. Ngaladi noreng todus. Sudah todus nganik kene kese terpuji. Al haya'u khairun kulluh. Dalam hadis lain al haya'u la yati illa fi khair.
Sifat malu nikah tak bakal tomeba, tak bakal terjadi kecuali fi khair, kecuali dalam kebagusan, dalam perkara sebagus. Nah, kon iman tebengkang, kelambin iman tangeren, kelambin iman apa? Takok ke Gusti Allah. Wazinatuhu, hiasan daripada iman al haya'u. Engki peneka rasa maloh, rasa todus. Wa thamratuhu, buana iman ni pada buana. Wa thamratuhu al ilm, al ilmu, buah daripada iman al ilmu, ilmu. Beda orang ngakon di iman keng tak seneng de ilmu, ibaratnya ada buah nah. Kebe nampak bungkamon biasa na buah terus tak buah, kan itu toto bisa biar. Biasa na power gempel, lu terus mah tak buah, berarti itu war lah, ketok bayi lah, kebai ngober betah. Iman mon tak ada buah nah, ibaratnya ada sifat todus. Mula tak ada sifat todus, ibaratnya ada kelampina, gempang masuk angin. Oleh karena itu sangat penting kaulaban panjenengan dalam rangka memperkuat ketakwaan kelaban cara ngaji ngak nikah supaya apa iman bisa kelampian takok ke Gusti Allah, bisa menghiasi iman kelaban sifat todus, ben juga bisa membuahkan iman kelaban ilmu Gusti Allah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala tabu bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian semua kata Allah illa wariduha, melainkan akan masuk ke neraka. Nika banyak para ulama dalam nafsiran ayat nika, wa in minkum illa wariduha, sekabina manusia nika masuk ke neraka, baik yang bagus atau yang coba cuma masuk. Tabun ulama faminhum man yara annal murada biwurudiha dukhuluha fajami'un nas mu'minuhum wa kafiruhum yadkhuluha illa annan nara takunu bardan wa salaman alal mu'minin. Ayat ini kan nerangaki bahwa yang dimaksud dengan semua akan masuk ke dalam neraka, mu'minuhum wa kafiruhum, orang seiman ben orang sekafir masuk ke dalam neraka. Keng cuma kacen neraka kang kuy orang seberiman takunu bardan wa salaman alal mu'minin. Neraka kela tak apa panas, apa celep ben maselamat. Bardan wa salaman alal mu'minin. Lah terus apa fungsinya orang neripe masuk ke neraka? Fungsinya kaula toman ngaji bab nikah da almarhum Ki Nadir. Ye Nadir dingin pernah nafsirin ayat nikah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, karena nikah ampun sedeti keputusan dari Gusti Allah tak bisa diganggu gugat, orang harus masuk ke neraka. Beda si ada bu cuma lebat al-wurud yani al-murur, lebat ya tasah sakapina mon lebat. Thumma nunajjil ladina taqaw, saya rasa selamat orang-orang saya takut dah ke Gusti Allah. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, orang-orang yang zalim pancat di dalam, tak bakal selamat orang-orang yang zalim. Naudzubillah, mereka ni cek sampai zalim ke orang. Sekecil apapun kezaliman, wallahi paki dengar sana depan Gusti Allah pasti berhisapna. Rajana seket, rajana 100 rupiah, 500, 1000 rupiah, tapi dalam rangka kezaliman, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, pasti pagi bakal pinta pertanggungan jawab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Benih matiin orang, benih ngerampok, benih ngecok, benih nyopet, ngalak sekuni dengan cara kezaliman, mungkin merugikan orang lain, tak matiin dengan cara apapun, merugikan orang lain, tetap hanya memzalim. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah wa nadhuru adh-dhalimina fiha jithiya. Lah
guru gula ya nadir ni ke pernah nafseren wa in minkum illa wariduha opo wong islamiku kok dilebokno nang neraka. Dilebokno nang neraka niku duduk krana kate diadab mbek Gusti Allah, krana geni didemno mbek Gusti Allah. Melbune niku ndak ana maning niate Gusti Allah ngelebokno wong Islam nang neraka, cekne ketok nang wong kafir. Terus ngece. Yece, Pak. Nyaman. Salah boleh seksa kek beda ya kan tambah seksa. Pakan boduk kake. Rasa agi kake, nyaman ya. Nyaman, geyeng tak geyeng ben. Bene gereng boleh, geyeng. Geyeng tak geyeng ben. Londot tak londot ben. Masuk ke neraka ni cuma ni ketojune. Ngece, Pak. Salah boleh keadaan ngak ni keke derma kira-kira. Sambian bayi keadaan melapar ya cie orang. Lapar, nyaman. Lapar, nyaman. Derma. Pegel tak pegel? Lebih dari aku Pak ning neraka je Pak. Nyaman yo, nyaman yo. Kakan apa aja kakan. Beun ro sepa ingatan lemur. Yo kan bon apa ingat ro. Malam Jumat tu kan pancet beun ni ya. Masuk kapi. Thumma nunajjil ladzina taqau wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. La ilaha illallah. Mau bahas sikit lanceng ni kah? Cak sen busen. Pokon sampai reba ya pokon. Mulai mangken belajar kaula belajar sampean belajar dari mah. Iman de karena terbengkang, ayo nyari kelampi. Kelampi ini semakin kantul, semakin bagus, semakin hebat, berarti semakin aman. Tak bakal kening penyakit, tak kening masuk angin, tak kening oleh corona, ada corona aja lah. Sokor kelambi nemapan, mana? Masker sepaling bagus sih, takut ke pangeran dia. Colon tuh buntu, keng pancot rasan. Maskeran ke ngagibah, ke nampak kayak maskeran. Masker sepaling tepat ni ketakok ke Gusti Allah. Masker, mun parlo telok maskeran. Derering maskeran, kopeng maskeran, budi maskeran. Afdalul masker, paling utama na masker ya takok ke pangeran je lah. Takok ke Gusti Allah. Enten tak tantangan, cak tantangan ke penyakit. King percuma sampean maskeran king tak takok ke pangeran. Takokan ke virus tembang ke Gusti Allah. Virus tak ketelak, Pak. Apa nyaman? Delok kelopai. Covid. Aduh lesong eding lagi. La ilaha illallah. Ayat-ayat banyak tentang senutuaki napa suarga pun khususaki kanggo orang setakok dak Gusti Allah. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Swarga rene kanggo isera. Kanggo orang setakok ke Gusti Allah. Merkena Al-Quran tak nyebutaki uiddat lil mu'minin, tak nyebutaki uiddat lil muslimin, tapi uiddat lil muttaqin. Ayat pertama Al-Quran dah nyebut, Pak. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini kepetunjuk kanggo isera, kanggo orang setakok ke Gusti Allah. Maka Al-Quran tak bakal mampu menjadikan petunjuk sebagai petunjuk Al-Quran, dan Al-Quran tidak mampu memberikan petunjuk kepada seseorang manakala seseorang tadi itu tidak mempunyai rasa takwa Allah. Maka Al-Quran ayat pertama surat Al-Baqarah hudal lil muttaqin. Kamu macam Al-Quran tadi petunjuk, ya macam tak takut ke pangeran, tak tadi buku petunjuk Al-Quran.
Termoga dadi ilmu sing manfaat. Ya, belajar. Dadi apa yang takut ke pangeran, Pak? Dadi petane saya takut ke Gusti Allah. Dadi rakyat saya takut ke Gusti Allah. Beda rakyat tak takut ke pangeran. Terima kabeh. Ya tonggel aja. Pejabat lah saya omong. Saya takut rang-rang, bederang-rang. Sama beder EPP terus. Engki. Dadi ring soki saya takut ke Gusti Allah. Dadi ring tandi saya takut ke Gusti Allah. Dadi ulama saya takut ke Gusti Allah. La ilaha illallah. Termoga pada selamat. Amin. Termoga ateh apa takut ke Gusti Allah. Termoga iman apa kelampina takut ke Gusti Allah. Termoga rasa maloh sahabat dalam ateh dalam iman kaul mancinengan. Ben termoga kaul mancinengan parang buah daripada iman yang kita nak apa senang nyare ilmu na Gusti Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'fatahu. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحنا متمسكين بسنته وطاعته ومتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك وعن قدرتنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معنا القضاء عن الوصول مثلها فلا تهمل من ثواب بيد الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتول ولا مخذولين واختم لنا منك بخير. اللهم اغفنا شر الظالمين واجعلنا في عند الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هناتنا الموضوع بعد أبدا واحشرنا تحت لواء غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ومشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة.